Pamiarsa varian Delta medui risiko pinih dengan ngelaksana yang rawat inap, yening saihang majeng pasien sani keni varian Alpha. Parindikan inucap kewedar ring studi, sani nyarengang langkungan petangda setali kasus COVID-19 ring kewentenan sani nenten pulih vaksin ring Inggris. Studi inucap kepulihan saking kantor berita antara, nyarengang langkung petang da setali kasus COVID-19 saking akehan sani durung pulih vaksin ring Inggris. Kasus inucap nyaihang indik resiko rawat inap rumah sakit, majeng pasien COVID-19 varian Delta, sarang pasien varian Alpha. Varian Delta kepertama kepanggih ring India. Sili tunggil pengeripte sani sepisanan pinake pakar statistik Universitas Cambridge, Anna Presanis Mausang, setelah ipun ngulengang pet prade nenten wenten pemargin vaksinasi, samian gering varian Delta sidedahat ngaunang ayahan kesehatan, yening sayan ring pandemi Alpha. Studi inucap anut ring kasus periode Maret-Mei, dawa kekawitin ring kampanye vaksinasi COVID-19 Inggris, sani nenten sidenar kayang resiko lianan majeng angge, sani durung vaksin utawi sani wau pulih dosis kepertama. Studi sani koda ring jurnal Lancet Infection Disease punika, kantos mangkin kekantenang sani pini ageng indik nyelehin kasus COVID-19 sani kebawasang taler oleh pengurutan genom virus. Bali pos nguni ngayang.